delimitation of constituencies. Non India government के claim के Assam India government माने India government election commission pen के claim अपन के Assam MLA constituencies AHOI को पूर्ण तुसी पे दाम नहीं को पूर्ण सी पे दाम नंगे ला बंग सोलम लासी कभी बिहेक नहीं मा कभी थे नहीं मा को पूर्ण तुसी कभी काम नंग पौ मा को पूर्ण तुसी पे काम नंगे मा पालम alam थे बंग के serious o ilitum matadun krang nulo athema ilitum non matke Karbi Anglong MLA bang plivet la bang plivet pe non bang athik thede bang nerke ba bang troxy pick up that attack bang troxy ba bang ke ba na bang hole trokle pe kam sita non ilitum ka chini na ye bang ke Koloso a constituency along si tribes atum Anglong arat atum ake ong nei pedo jima ba pavedet jima lahelo mathan nang yemange bisaralam bukajana long jongsi la kechiatum ke do an area bang a constituency si pinjong dek pulotante Eli Anglong arat tum kehada ke election asat tahai dun el non elitum populi constituency le la MSC constituency le non elitum ko Karbi atene ko Philippine ke jok tahai el Bihari tum se hai ver ko la pen ke bukajan da son da taxi bang ke si hai ver la pen non along kapre haurangat ta non ke bomali si hai ver ko non ke la pot si non ka pheri me dulang wo that lang so da rongkhang da hala bang tum si hai ver ji mene na pen dok mongka ta bang tum si hai ver ji mene boka bokolia ta bang tum si hai ver ji mene la puson nang silam det lo pulotang te ilitum ke sik sidula teng ya holo tribal tum si thur chot long nang yi se ta no bang ke la son ka li det lo jo council long e sik sidul tum si thur chot long nang yi se ta MLA MP bang phan ke tribal tum si pa lama bang hadak udam oe det se ta lage sik sidul ar lo pot si la si MLA ta tribal wel nang ji pu ilo se ta la bang so aka reserve ke la ke jasemet ke council of an labange council of an labange non MP MLA bange la ke tribal area nang do dun ko opotsi la la ke tribal atum nang ji pulo seta non ke thek long ateng ke bang hauranghat ta bongali papi thor det lo kopilita bang bihari papi thor det lo deupani buka deupani ta bang papi thor det lo bukajan da bang papi thor det lo la pe hala tum ban ke ilitum Anglong arat ne peremu ne de thangjang la sort delimitation delimitation lo polo delimitation lo abino में delimitation ने गाली है delimitation at abut के चौक में ने delimitation के claim का MSC फन delimitation ने claim का जरूरी बोलो कल का मांगसो delimitation में नहीं क्या फना मुझे पसंद 6 डॉलर एरिया के हाथ तो कि थोड़ा और एक तो delimitation से काम से रिपोर्ट ने थे ला itu MSC bang ke maduin mah delimitation bang itu donai mandi akhirnya itu tribal itu tribes itu population ne kabbo कहते हैं Lapa si delimitation bang donai la si delimitation ke claim un po bang ke 6 schedule part paragraph 2 paragraph 6 along si top that lo ke lagai limit delimitation claim un po ke lagai claim nani council pan bang lage non bang MLA bang non MLA bang 6 schedule में ले claim legally लगे Assam India constitution la pena la chief electoral commissioner chief election commissioner si lage claim ji la pen non la claim cheng tang lo ko la hello ilitum ke chiri dunai ke la ke chetum ke do dim an ke chetum han pe ong muchok
a constituency ka pe salam long le det dia pan ili claim vek nang pola kai ning hok a constituency le claim seta ili tum Anglong aratum ong chok a constituency si ka salam nang ji ili than pecet sita nang kokpo non ke parlin parlo sita nang kokpo bisar la parlin parlo an ke kali tema sita pekek pijuk pejak sita nang kokpo la AHOI ba nail no man ke ni lam si puchar lo delimitation po meaning ba ortho ba ni yan sinani pan la delimitation la man chok po ni ka pre ang deng ni ridam su po pan si nang litari isi press media long kaning get dum Karbi Anglong Autonomous Council atung kopia posi ningkan kimi talon leder lo lapen labangso ningkan kimi katalon leder ki kopia the do pensel atung katalon leder labangso lam denang pini tok solong penel la pacing sudah nesa nilihala aparte la delimitation bang jujelan ma atia hala ke mon niliga ningi ke la delimitation kopi si delimitation pulo lo abang si nili kaninge dam non delimitation ka pheri memi dolan ala timusho dolan atumi neliphan tribal songho leader atum neliphan nang chetong lo neliphan nang summit lo amenda do non neli amen pu etikre der po nelika notebook lo se do alang litum pulo Dispur constituency non Minister Pijus Hazarika si pu Dispur constituency ke scheduled caste constituency reserved for scheduled caste pu si pu detji pu la non delimitation na lo non claim ponet po mane scheduled caste atum dum to man si reserved det po anke alam the bang la tribal dungi ki pudam bang ke na Kamrup district Guwahati ke aprang man da tribal dum si ke do adim lo non anda tribal dum si majority lang ahok lo ahok Karbi ke ong atum Boro ke ong Langlu ke ong Tiwa ke ong atum ke Hindu jeplang dun si Ohomia jeplang dun et le serta ke jeplang dun dia tum do olang Karbi do olang Amri Karbi dolang Boro dolang Garo dolang Tiwa dolang Khasi dolang missing tanon ke doko missing dolang ante ko busi schedule caste atum ban reserve pirong po alam amat si alam naik kelang hela ko hello hala sensa sahur ilitung tribal atum ake ong atum ke Hindu puja top dunia titi lapen ke hala college along application tame admission hot tame lapen sakuri ka apply hot tame Hindu puja top dunia titi anke Hindu pulotang te hala Bhagavad Gita ladak Bhagavad Gita doho la Bhagavad Gita long pulo la ke Krishna sipu according to the three modes of material nature and the work associated with them the four divisions of human society are created by me and although I am the creator of the system you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Ladak pulau. Kor class khala labo. Krishna pulau ni sila class fliege ni sila salam lo. Class khala sana. Lunch important me la. Pir theke podaya. All human nature of work of them of human society. So human society ke to andak India chot kali lo. Ala Krishna ke puateng ke munit ke doan ke nesi class fee pinjong dadla dak a tribe bang e pupepin lo a class a tribe bang a vedat lo tarmane tribe bang e pavedat lo a class si pedo chap lo labo yo society a caste si pedo chap lo hala dak ke doge bamun khatriya boisyo lapen shudra laan si do chaji kule si la dak to amat angge hala shudra lam ke hala shudra lam nang litum te Sri Azadi po sinima lang lo te lata theklong po la pen ke hala
Sudra tu khalsa pa cinema lang le tela ta thek long po halada YouTube along sidola lang nangji itu ngaji dia pan halap itu Hindu cetok dun det pen ajo halada kace plan ne la poilo itu mange Brahmin ne nang pon pedet lo itu mange Brahmin itu manang pipe kayo Kshatriya ta itu manang pipe boisho ta nang pipe de Brahmin polo te lage karti ta thek pik nangji ekdom ka jata thek pik ne de read bet for example bet memorize that mane by heart that mukhosto that lepo anak tu laan thek ni Karbi Anglong aso tum tak lepo angela itum hanan pipe lo lasi Brahmin a class ke itu manang pipe Kshatriya fan pudam tu Kshatriya tu ne ron jedan thek pik Karbi tu ne ron ke kerem dun lok kaita bronze long ta itu thek long और कार्बी तुम बा इंग्लों में रात तुम ता पुआन ठेक उगाली नागा तुम बते ठेक तुम अनपेन के बोइशो पो तुम मंगे लगे तंका महा बिजनेस माने बिजनेस बेवहाई अकम बंग ठेक पिक कार्बी तुम के लगे इंग्लों में रात तुम के बेवहाई ता ठेक ठेक लगे बिजनेस ता ठेक ठेक अंदर पीडोलान के दो के शुद्रा ना लो शुद्रा कंग दे ने ना लो लसी तुम भान Shudra lang nang bipon kok titi. Shudra pula te lake schedule caste le. La hello no na la schedule caste aphan reserve ji pu pura thege. Yo kala Shudra man. Oh karon khala ka tribal hadak dosita Karbi lepen Kosari Garo Khasi le Boro Misik le dosa hadak Hindu buji cetok ado mati. Tade Shudra is hello ke schedule caste lo ke la hello Amazing nonge MLA constituency ta Shudra fancy nonge pidet pu puyo schedule caste fancy ST galilo ST po meluti ST pu ke dadak Krishna basi papa vedet do lage la Ladakh Bhagavad Gita chapter 4 slok 13 na long si pu lage na puyo na lele po lelo lele po ne thangja chu podun de lo ente la sola ba intu pik anjang te la sola ni na ju sudah posa dola mandala kali la delimitation alam lo Karbi Anglong lo model ende tu 1961 na teng pulo tang te ili tung ke Anglong aso ke lakha bedel lo itung ta Hindu lo pulo tang te Anglong aso lo lage har lage schedule caste ng dutpo akhe 1,84,021 lake 1961 1971 3,42,416 lapen 1991 5,62,122 teng pulutang te 102 lah la so teng pulutang te Karbi Anglong ke birelu Hara tu mate. Odake nilioma tha dake Karbi dharma putok de dake yo. Lo bisara si pulo ke Hindu lu pulo tang de itu mana dake Karbi aron putok de lo. Tokte de lo. Kupi posi ke tokte pulo tang de la sotte langdam pulo tang de Karbi Anglong ke 6 do birelu. Abeda lo. Ache sidul ka sidang du ke. Kalang sidul ka saise. Hindu lo gapan pulo Gita lo pulo tang de 4 class dulu. Tanes pli ANGDENG dulu. Hindu atom hala Gita lo pulo pli ANGDENG ke silam cholo pirthe lo ke akhe masya belu. Pulo tang de hala so ANGDENG lo gopi lo ke bike Brahmin Kshatriya Boisho Shudra itum aphanda itum Karbi Dimasa Garo Kuki Mar lapen rengma naga tum anu dala soteng puto de Shudra lo sa kalang lo Shudra lo pulo tang de SC lo lasi non dispur lo kaceman keceplang dan ta lason lo lason teng pulo tang de Karbi Anglong kaceman po da pulo kuna singlong so puda ke lakha ini melam lo Karbi Anglong ta dakta Karbi aron ban puda tokte det ke yo tokte lo kapre dharam me tokalo sa Christian tok Musalman tok Sikh Buddha join lapen Hindu ange Karbi dharma inuta vede te tum khebare pulo ke tela
non abangai lalo tata kaperi memi alam banglo non la so tem pun lagi sidul kas si mana mana po kalang lo sidul kas man eji inglong arat to man ke sidul kas man edlo te man edlo baru man edlo te kindala a constituency bang da sidul kas constituency je plan det po sidul kas constituency pelite six sidul ga belon ge autonomous district ta belet po autonomous council ta belet pon ke Asian non ente la so puthat kopila itu claim nahi sa ke claim nahi ke neligama tha ladak hala aprang ahom tu chief commissioner of Assam aphan Padmeswar Gohai now boysha fukon alangli Padmeswar Gohai kalang now petitioner was direct descent of Mohidhar Bura Gohai, Purnananda Bura Gohai, Ghanshyam Bura Gohai, who happened to be prime ministers of Assam during the different periods of Ahom rule. Halatum chief minister, prime minister Saisil, hala Ahom Richu dak kedohut. Lapen alam litum application petition pidunlo ha chief election commissioner apha chief census officer apha election commissioner bangali latum ki pidun ne ligachinia tengte census commissioner bansi ki pidun kalam census superintendent census commissioner bansi pidun amad non ke claim nahi ta itum Karbi atum la Anglong arat tum an adhormo pajetok long ledet titiatum aphan itum memorandum itum submit nahi laki adhormo nang dharmo son puchelang le pin pensi isi petition pidam dani matro honghari tum pidam chot nangi pule nili puali akapre tum ta rabdon nangi athema lagi itum virapet pogedi akhe si virapet po la posi chelang pedang po aman hala chief census officer commissioner aphan itum lo pidam nahi je census hut nitum aphan Karbi adhormo pupache toklong nahi lasi nelitum lason ke claim dia phansi pe claim thekia phansi neli non pinia wan beda lo yo hala Karbi name kitab nitum selam ile Karbi name pura itum chi pudet nahi nitum Karbi adhormo Karbi name puji pudet nahi puile lasi la pen Jong si claim ra itum census along jong si Karbi adhormo chetok long pulotang te ange itum hala Hindu along schedule caste along itum klodun jok plot po klodun dedet po na mane klodun dedet po bang nang bampon het unede po ane itu manang pon unelo nang pon unelo arum nang bi unelo arum nang bi unelo barbin tum dai tum han arum nang bi unelo ange la puya Pero soten non ang reporting pulotang de la ke adhorom chipu pepin de so bang selam nang tam neli adhorom chipu pepin pen pusi neli pulo ha ba ke kadu mita claim ta me jok le claim se ta chok la so lam ke ako claim ki pode tum kibir na kibir la ke la si la bang claim nai apran la si halatum the Ahom association ta not Lokhimpur Ahom association ta son taxi petition pidun lo amma hala Ahom to bang tipu ge ne to man khatrio se nang pini pu ron che dan tek pi ne tu ge khatrio akas se nang pini pu amethang dharmo nang pini pu hala tum pudun de jo ge chok ge de lalo chi pudun de alang li tum petition ge pi hot di alang li tum chi pudun de amma hala census commissioner Bangladesh ke talk apa hello you the Ahoms enjoy a very good position in Sibsagar where till comparatively recently they were the ruling race but as Brahmins do not as a rule take water from their hands I have included them in the last group the Ahom gentry lay claim to the title of Kshatriya, a claim which, if admitted, would place them
above the CASTE, but the claims made by Aboriginal tribes in Assam can hardly, I think, be taken seriously. Amasihala dak pulau, dak la pohelo je ahom tunge khotrio sigahang nuno, seta bamonatum la ahomatum arideng pen lang junji. La masi la ke khotrio puge ki puji subgrum. Athema khotrio ke intuiwin pulayer. La masi reporter long ha pike klang amang ke la tumpan interestingly in the same report there was a list of caste dak puda in la sol petition pidundet pen census report of 1911 Farokre serke prakre isian ingkan a census a report along hadaki put thua bangke ahomatum dum pen jehoman puyo ke plan tu athema la tum arideng pen ahomatum arideng pen bamun tum lanjun je ke ingdai pik la tu pulaje amasil alang litum pan dum pusi sapon de non ta la si itum yong si netum ke bamun netum ke kayastho netum ke khatriya netum ke boisyo pulai itum chuhang nun la tela ke itum ke un evek pala ke itum ke chaplang relu itum bagi pudun ke netum Karbi dharma ame thang duk amat Karbi nem hello netum adon Karbi nem pule punon Karbi nim pule punon nim mane nem dame labange pudet kita niliama tha labange job iwan ko si niliama tha oke nonang lipani dia nanga jupo lasi labang so ahomatum ta kona nikah yang besar 61 na kona long latum la ahoma kita thorom kan ke bidun de dar por hai apply la jitu memorandum lo komentar nikah nasa kopi ha la ahomatum hai monali pulmati kona nikah nang tu memorandum bidang 18 dak 1891 majo latum ki pidang 1891 petitioner kolani du samat 1911 ningkan lo result nai klang ke amat langsung kana so census long ke latum ta amena dhrom bai polobo kabe amethang dhrom chi pudun de la payo hello ti kalchi pa bidun de pole che pa bidun de amat halatum man khatriyo ko si pudom bom lo amat khatriyo le nang tu khatriyo ka hi pule bang bamun tum nang tumari deng ben lanjun jege puyo lama la tum ban dum a class long si bipon ko ben isiala mangenon benang tu manga pudun do hai lasi non Karbiang long ta hala sote pulutan de 1891 nikah alam hade hala sote pulutan de non Karbiang long ta 1961 ta aron banabe 1971 ta aron ban lakha konpe 1991 ta aron banabe ente itu aron ban sipore ki pisi hidolang te loteng matedi loteng la pula constitution jong si India lo ke kroi pulotang te pini itu Karbi itu aron ban kola lo to ke kala ide lo de India lo ke Assamese pulo dharma nirupik khode English pulo ba secularism pulo ende laso te pulo de Karbi tum ta amena dharm chi irnang pugete itu mana right nang pelo ke article Indian constitution lo article 25 lo pulo mati freedom of religion namena ko pe dharma chi de te Karbi itu mani pulo te laso dharma amena nanta thap confident ke ke thap confident bang ke itum council kachari pen singlo non kido atum da pini ani enta memorandum tak tapi pe monisi Karbi khabir de na konta non ta itu mata thela te nanglim bilo pisala jong si non labang so teng plutang te Karbi atum dujima avema nangli 62 dui hilang ma vela so teng plote ha 91 census ke 5,62,102 Tela sote pulutan te Karbi atum do hilang mante butato. Ndake Karbi ke pawedet lo lasi la solang ke chupen da lasi matha siksak hoi lo he.
Karbi ke pawe pondet cuma tidak. Nah penon la solam angli tu mana apa kelang nundo Karbi akhai ke Kristian penle nangkeman kali cini lubu pusip hadi. La sisila mang nang hala kita long le thamne na. Kita long pe. Kita long si ke pulo tila ke nelile to lide ma ho. Kita long si pulo la Lagi Kristian pa mana ji puna lo tok. Tenda ke tokti ya ke kita long si tok lo la ma ho kita yo. Kita kitab si tok lo la kita yo. Dak si tok lo ti la ke hala se slok ma si pa. Slok 13 long la paragraph ke 4 long lo. La dak ke tok yo. Paragraph 4 along class 3 munit akhai avik dake ya munit akhai po alang e putu de thangjang atau lagi Te la sor leng phani lian dulang sa. Borsing rong phar phani lian du det po. Borsing rong phar selang li la bangso komen antila jai ka thar sa also hom hari who had the convert from Aronban to Christian. Pini ke nito la bangso lam le chithan kali. Cing silam mungkin. Karbi atom bir ma kosan si ahum nangi bir der lo. Hala solam si nanti tham deh. Ahum atum ata hala so ahum amena dhorom amen kacir posipin ahum to dhorom abeder kerte. Kunalo ketok dok te ahum atum amena dhorom do pu Indian Constitution tok man. Tok te kacir tok Hindu. Non borsing rong farake hai ta athak si Aronban pucolo. Amena pini Aka certificate alang liya somar ledo pusara somar tai Hindu pusara tak kecil bom lah. Nang liro mata kono tai Hindu pusara bom lah. Pulau tang de nang kecengsi pilokler nai. Nang sensa of India long opinion. Pini nang Chris nili tapi ni karon ban ode. Nili non aron ban pulang li karon ban je. Aron ban alang lita. Pini ke nili tum ke Christian pen honghari kolam legawan kali. Non itung Karbi akhe koson kibir chokma. Labang solam dinon pini labang solong setan. Delimitation of constituency long alam na. Asik na do ike. Iri tum cethanam sedang pini la borsing long parka alang inang lang gumbom lo non ililang ipan lam trapi po. Nei. Alang li pulo Aronban. Te non Aronban pukona dat long lo ketoke sensas of India long dolo man te puthata. Bangkona Karbi sipini from ka philap long Aronban pukasi tok long lo. Nilita tok long lang nang lita tok long lang nang lita kasi tok Hindu si tok bom lah. Mope ni liang thala matiti. 1991 ke Aronban kona lo tok nang liang mahala borsing long pa kitab long lang amut. 5,62,102 ke honghari ma Aronban puke ave. Sita kapre kami Christian, Musulman, Sikh both join long ke doka do. Te Aronban kona lo ke doka te. 5 lakhs to mana Hindu pincho lo mante. Nang ita Hindu lo te. Nang ikolo Aronban kete. Nang li identity nang siapa klang ni Aronban pu ni nang kroi. Sita nang li nora Hindu lo pini kan ke. Nilita Hindu susu na man bom lang. Constitution teng pen pulo tang te census of India teng pulo nilita Hindu si malu. La kenali le kaningje nai galilo pini nitum delimitation alam. Ahuma to biposi pini akhi kang model lo. La so amena dharam kawe polo. La si sar jai ka thar sar kin pulo Karbi atum ta mena adharam donangji puselang li kaningje. La bangle dan tum ning cipi ko. Kita tale si tok lagi. La sini li aku pulang silang. Sarjai kathar ke Karbiatum anim donai puselang li kepini ninjelo Komar IMP Komar ACM IMLM minister tu ninje haima Karbiatum anim donai puje census of India lo commissioner of pale rai ninje hai nandolo ma borsing lo parkai basini lo konsolam karjelo Karbiatum amena dhram donai Komar amni lo kaninje ke Komar amni si kaninje hai lo protang te one of the ke la masar chala labangan tu cili nengi pi tu dhoro malam ene tu ke citha nengi lam dike manggali census non labangso MLA constituency kapabaji Anglong aso phanang ke plagji Anglong aso tum na tim nangi thi wase bangke klanglok labangso lam nang liang lam cini lo ma
la si pinia ni la anak kam ke claim la sona munit nang li long thai do loma non appearancing behan puno nang li je Karbi atum da amena dhom do nai pu parliament no kaninge do ni phanang li lam the nang li lam the paklang hai manang li kotha to nang li pini dhom alam dak nang ke wan do nang li pini sar ke Christian no nang li pule pini kininge kali Karbi to amena dhom do nai pusipu e komaro kininge hai bang do kotha to komara ka tek sera bang si kininge hai bang do lo abang solan nang li tu nang cibitu nili taron ban pusipu bo athak seron ban cholo a choice choiling cholo sita law teng constitutional teng census lo teng pulo tang te iri tumha ke nang li peni li pan chenglok hindu na pinchong elu alang sar le hindu na pinchong ali komala na pinchong ke nang li ning dolo man te non 5,62,122 hindu pinchong ke komala jaga thasa lo man te puthata ha la 5 lakhs akar bi Anglong asophan hindu bi pinchong e jaiga thalo ma dai ge te buthata people of pini sar jaiga than kaning ge Karbi tumta mena dhorom do nai moanisi ahuma tum son jutko ge pusi bai kaning je komala son kama tha bang du buthata lasi hek pen le nang to lam nang ning je dun tu apen dhorom alam bang rida ni tum dhorom alam ekana delimitation alam koson sinon dispura long Anglong asal tu madim ke cerai lo, kelas solang dipini ke cetan. Halaga kopi puasi Anglong sotum dum sidul kas pini seat reservation ke cerai dam dera theke nang limu penai pulo. Non Karbi anom tala sonsi nang marpo. 5,62,122 ke dake sidul kas pincholo constitutional teng pulo tangte. Hindu ke sidul kas sotum. Lapen la 5,62,000 Anglong asotum do an ke lake sudro bang pinchong lu. Sia jaga thasa tong sudro ke pinchong mante. Jaga thasa tong pini Hindu ke pinchong mante. Labang solam nang to ning cibitu. Masih non la delimitation lang than permission sakko. Delimitation ke dia pun iklok ke hala SC and ST reservation alam na lain. Amana ke ST bang ke awek bu nan tukok lo mati di. Awek pun bang ke. Bahala non cak kali lo. Hala APSC advertisement long ta ST pe klang le jat lo ke mati. Athema ili tum kadu beta SC sai selo pusi bang lakapon ke le he. Sensas long tu. Anke lage ka effect di ke hala delimitation long do to. Yo pu. Adhormo hala bang ke Sudra pu pin ne bang ke dharmo lam Hindu dharmo lam Senta nang effect bahala politics along lo. Constituency reserve nahi reserve nahi di. Athema ST pulote lage dharma alam ka lila bange. Munit akhai alam labuyo. ST pulote munit akhai alam. Tribe to mati di. Tribe ke bamun tu ta tribe lo pada ke top do mati di. Kitab lo ke top do. Bamunan ta tribe lo lage. Pirthi ke tribe se lo. Labu si top. Lapen non anda tribe la do bom la. Lapen ke Sidhala abang ke lagi Krishna si pinjong boy mati jala pinjong boy ke kalila hai kita lason si alada ke tok mati Krishna si ke selam pu ni si ke selam pu and although I am the creator of this system where caste system ke Krishna si ke selam lo where ame thang si ke pulo kita nihel kalang lo nihelo ke selam pu si ke pulo lada ama hala so potsi non ili tumki sung ia bangke la so ko delimitation along alam tanang le rock lo la pen itum ST apan sakori reserve alam tanang le irok lo la pole alam bangke la hello anya non heli hala ahom tu malong alam da aku putulang seta kitab pen ko anho por hepo soon they realize today ala ahom tu apan 1931 ini kan Khatrio selam ponder lo 1931 na census lo amat Khatrio selam ponder dan dakat tok lo soon they realize their mistake pun hala Khatrio ceplang nun det penda
Methan itu dia cok cicing lo. Official recognition as caste Hindus could hardly alter their actual social status. Office order pencot ke munit itu social status ke lar cicing dia. Hala tumbang Khotrio ceplang nundeta khotrio kali cubok lebih bang khotrio tu ke latumhan khotrio pu deng dia bok alama daki tok ke lasonye amat angelasi ahom tum da aku cubok tu sai lo populo pu apragateng le tum ci viana puyo apragateng itu soklong kabiata soklong pu anak lapen ke Mongolian root span pu Buddhist le tum ceplang tu anak mesti aku ahom atum aku cingwai thulu lamat non pian ke non ke jeplang bangge latuman Buddhist puta putute ba aja do me pumene aja do mai pulo mene serta ake ong pi tu mai pupedan ake ong ahom do man ke lapen ke alang li tu man khotrio puta useda thanda alia bede amandon ke tai ahom tu bangge neli ga chinia tengke alang li tum la tai ahom sistem si aku kacipi mi tuji apansi ke kabor ino ada khotrio ceplang nunde ta thanda alia bede pukok yo da ngapain Islam non wang he Ukrojar la ST Parliament Constituency long kanan ke Lakhimpur Parliament pus ST pus ta orang la solang kana ha Lakhimpur ha muda ino do boronson pini nang tok dondo tapi aku lah solam mandola masa. Karbi honghari arat doan ke from hilap lote religion adim along ke Hindu pu tok tepin honghari budget toki awar sai doima tu. Lagi doji, lasi doji sini itu hala census commissioner chief census commissioner lo memorandum submit dam nangi pu bong lagi. La non itu honghari itu lo claim nang pola. Nili tu man darab dunji hai, jok darab dunji nili amat ha itung kado ita rab dun. Karbi tu man ya rab dun nili amat ha. Lasi laki claim rapet nang po pumo ki ceng menda nili pu ilo lawan ke. Tapi nako isialam angke pulo laban so alam ke claim naik ke tunai pulo tante parlimen lomon ke dubon tu si claim naik alam angke. Oh MP ke japo naik ke. MP lo ke di. Kalau aku MLA tu MLA tu si hala assembly long resolution ponan po. La penda council pen isi resolution ha prime minister pen president ban lonan po council pen. Pola council pola salam resolution naik dah ke. La hello alam mangi. La hello upa mana bidi jokok titik lah puya. Nampaknya silam nanti mana tu bos. Je council atum jom si Karbi atum si cari lo alang tum si matha pamena bodi morni si tum ta bir dia je dhorom amene te non e dhorom amen kai bas givir lo kalang lo non ahum tum givir ke kalang lo ahum do la hele ahum tum givir ta lo morni si Karbi tum ta bir dia ci pu banke posin non Karbi ang lo autonomous council kacaria CM MP MLA tu po jini de ke labang si lada kuliah the ahum social movement thus reflected the push and pull of two conflicting ideologies and belief systems. Mana belief itu hormo adi Allah sondas uji bumpring lu tahu. Puta kali ajar dong puvung pon amasi ahom dong ada backward tu socially ke. No itu na so ke backward sih no itu han Hindu pun nak ada lagi. Kalang. Bas ini ni pulau tam ateng pulau tam te non council the project resolution enam pu. Kalau council bel lagi ceng ni resolution ke ni. Kalau sodong si MLA tu ponang po. MLA tu masa aku MP dah ponang po. Kali lah MLA tu ke council tu claim tiket po bang kali MLA tu dia tak claim. Lah solam si pulau sa. Kalang lo. Parlimen lo mata punang mo kete. Punang po. Aku council tu ta president of India ham lo pimi kete. Piming bintong kipinang ya tumbang lu. Ipo la tom nana tu pamena nim cepang kai no mas batang dale. Lake lasi non Karbi Anglong ke theki ding atu ponan ke thek seratum tame mena dharom donangji pulotang te ke claim nai ke sar jayega thage abidi te thana lu. Alali nang than la ba pijong si
komane ani ki hope ninge bom lang kulo tang de la ke Karbi ke fan kelang ye bang alang li ke pini ninge dak lo Karbi ke tum ta mena dhorom do nai mane do et lo ke muthe government tum recognize nai la so fansi politisa hormo ke do lo ke hormo ke do tang lo la so ke do tang ke Indian ke isi constitution kim de la matisa kalang te constitution kim de pulo tang te hala so te hong bidhana te si bang itum han nang thapon po non isilam lo from fill-up lo pulo tang de posi Hindu Muslim Christian Sikh both join Musulman people do koke constitution te no mati non itum da aron ma itum ta hongari si ke bima kupima ke bima ya prabjin ban ke memorandum tok nai ke sar kalilo lake ipudam nai ke hala kaningia tumta assembly long ke do pronga MLA bang pihan punoi parliament long ke do MP han punoi non da Karbi autonomous council IEM pencenglo asia mission punoi ipolo ningia haile ke non itu ha lasi lam kaningia ipolo tang ningia paminangi Karbi long rata non la inut bahini kaningia tapen ke tumang budunang lelo jong si Karbi ke jong si ke kang ke jipubo milang pulo tang de prabjin pen census of India commissioner fund la Karbi tu manim donang gedotang pot non amen thap sirang nai puselang tampunan pu kali besar kalang apa nani pen kopi manon la delimitation apa papleng sina ni liga la hello gamat non Karbi tum Anglong arat tum am kachirok tok nai bang la hello ili tum han halaso dake Hindu si majority aport sidul kasai selo pun abi pulong le dia nai Hindu lo pun nang sidul kasai selo pun abi pulong le dia nai seta Hindu pula testa sidul kapon da laile lagi nang puri pun seta lagi upaya velo daksi bang bagawan kita te bang BJP tu ke Pudai pulo tang te pudam nang kok le kalang RSS atum bongo sina tumya bang ke Karbi ke avelo pusi bang Anglong so ke velo pusi la ke selam ke kita ke anga bang kita si kroy kalang kita lo kupun mare to kasu si kroy lo mate kalang kita lo hello kita digeta monusmriti rig bet lai hoi lo hello alam hello kroy lasi Karbi lasi non pulo la penisilam na enon halai non monane pudunalam dola ni dia pen pulo Lukhimpur alam si bangti ane Kukurajar ST parliament a constituency ke non bangki ki YouTube bangke Lukhimpur ST parliament pulo bangsolam men kwana hok sarla Lukhimpur kupusi kwana kampang dang potang lagi lagi boronson terom sinanang pudu lagi ceplang ni bu hello big yang lah aku lagi population dah lapu Kukurajar na tu om dagrai re po lapu bangke lason di bonsa lagi ceplang ni mende vi thaparet puchan na lon parke klem ne tahai boro dama pigir ya pan lo hai klem ne tahai ni puchan na lon parke ke la tum jong se Lukhimpur ra prote boro tum haine lo bolke lapu po hapur boleh bang ke om nak boleh hapu ke haine ne tum bolke haine lo boro de non da ini dah haine ke ante IMP dah boro leader tu ante kalang soronia ke soronia lagi dai prote kicam ke aprang kopi akai lo ne cini ne de soronia pake horon ke en bah ko mati di kalang horonia pake horon ke en ke hala nili pole horon ke en dun he hala son pulong plang along chai nong hi bat po la pen bo Brahmin ba keng ching roi si lang pijun po la sa apot ke di la sa ke kroi ba ritual lagi horonia pake ritual munne da khai gali lagi kali tu ya hapo tapi di selam masana ne khana itu la midhi polam nang pu vera mang ni bang sap non ni bang pensi pa clear para penali pena clear na sa tu model epini midhi pugir kalilo do pigil Karbi Anglong langdam sina Karbi atum si Assam Columbus lo lapen Karbi atum ke largest population mane ke ong naya ke Karbi ta isia khelo pusi hala so hodi tuman Assam lo ke tuman bang British so ke tuman ang lakha pon ende pini Karbi atum
Anglong asuatu kuam si pini gitu loh ada kasam long kata minority te hala bangso Karbi kona lo karet kente bini hala bangso Karbi to ke komane ke wet pulo sarhan poso si mighi je toklo das je toklo deka je toklo mame ke bora je toklo kulita je toklo soikia je toklo kali masa Kenapa? ande kupipola je tok nang kok kente Singha kayak tau lah. ipola je tok nang kok kente labangso adhorom kami pon mena dhorom Celar dun deh. la solam lo kente nang tu nang dhorom ami pusi puluh ke tapi boleh banget dulu henta setelah nang tu ke abi nang tu ke sauru nang tu jong si akang si doi puluh tante nang tu Karbi pen celaro puluh ke la so si puluh mati alam asalom sa Metang dorong ni tum dah doke pupudun hai nanji. pudun itu puluh ke Pupudun vek lagi. Pinong ni. la si la hai alam pen mangke non mandri non la pen non hilang pana la dilim bisa la mana chopo masa Copo. non mangke Mungkin kaciri dun lagi alam pa helon non ni puya di. kaciri tu nai Itu pan la pu man SC reservation pujong si na pu etlote. SC constituency schedule caste constituency pun na pu etlote la 6 schedule ka vedet pu. Ase 6 schedule ke schedule caste tu man gali ke. Allah kita la council da autonomous council da velo MLA reservation da vedet pu. ST reservation Kalau ST reservation da vedet pu. MP da reservation da velo ST ban ke. la so teng mute avelo ha 5,62,102 teng puluh tante ST reservation avelo Mungkalang lah. MLA ta avelo la so teng puluh tante tela ke malah dai gente sa jaya khalo ma dai gente ha la si matha pame nai si Islam menon ali fanal jet po Islam men sini levante mo ANGDENG man sudah po alam tala la chepe tum to na porta dolo nasi Madamu, kita tinggi senang bu. itu po nali po kato nali nanti di pulang matala sopo kake Mene nilipudan ibang alasan dah Karbi Anglong East West antara so Honghari pu so bang so dormo bang si ikroy. Lasi la so bang si itu mangke tiputim nangko. Kanan. Honghari pu dormo bang. Lasi non puta sulibok pule. Lasi monon pita la so bang si donang dotip nang po angkeli tunta so ada dormo ke wir welu. Lape itu facility dah long bombo bomb dulu. Lape Islam lo lapudam pudai pelotan deh. Alam pola mahok lake. Labang soat Roma men jong si padoi pelotan ne muada puluh mati. Census of India. A commissioner fan lo pale nengi. Ke pale nai ke jaiga thar sale pale nai geli. Ke pale nai ke council atom people pale hai kente. Assembly long bang pho MLA dulu people pale hide ke parliament long ke komal ke itu makar bi MP lo kente people pale hide kente hala pana jude tha labang solam ninge ja aprang si nang itu matha pamit halama nang jama apong tila jaiga thasa ra dhromalama men pe nang tum ki puber baga chokchi nang mena pe aprang clear vision chi tha ni koloso stis long si dulu koloso ang deng long si de dulu hala bang le nang chemat tha alang lehan ki puya lam angkena tum ki puya bangena tum le dam de la pen chok che pusini nang join nang limena kloso ki tiguri lo gedo nang le piri pulo aron ban pulo te constitution nang le pan aron ban punang hogloma census of India lo nang le panang hogloma hala bang solam nang le prang jemat kadam tetha binyani tum ningkan proxy cap asoselo Karbi Anglong kalilo asal malong kebang cenga Karbi tum sipini ke lakri siat pulotan de kupia polo nam kabinet ke itum ta mena dhrom amen ke chi thek ke claim thek po sipini la sona ne mano gente la manan tu matha lo mate non ahoma ke to pipolo ke vir klum gente nang mena dhrom ke chi thek ke chok chi ke la sar hon dong jong nei ngam ha pipolo council tum claim thek ta to nana jong lo mate MLA tu phong minister malu, people tum claim le ke, people na tum jong hai ke, ha?
assembly long ta Karbi itu mangselo people lo labangso Karbi itu manen adhorom donai people paning je hai dat kente ha labangso lam ninje pamitu nang itu ninje pamitu lo bangke la so jong si Karbi itu jong si amen ave pulotante la ke vir kohi mupolang li post lo kente hong hari cetok long nei pusit pulo bina tum kan ninje lo hong hari cetok long nei ditum na khroy lo PSLC pen ke kai ka Karbi ke vir vede nangji Anglong aso vir vede nangji pusi kai ke ka karcha batum lo itum Karbi ke vir klung nei putong tum pulo ma ha pini BJP lo gedo MP MLA ASIAM tul pol ninja ida ke la so putha Karbi ta ke kham tin ji puchor ma na likhe bang vir bom punang tum la solamat kharam lo mate putha to lasi lam ningje ite ningje pame naing kaita sarafa jaya gathare Kristen pon la potang ho jaya gathare lo labang so jenta plan prupu labang solam ni pini labang solam men pasini pon deji Lada di nili ka porheta nilile to kitab kali laga Indian Journal of Thai Studies kitab atu ke Institute of Thai Studies and Research Moranhat Assam la ke to tum do la da anu ka la so abang ke to ke inut ke Bhodresor bokatial pute yadi bokatial ni mata ahomo ampe la non ni lia por hier bang nirola buragohai siget tok ya ahom dum sitok nirola buragohai atum siget tok lai hui la ga emeta neli le tok bong bong karbar kali ye apa namun hai nai pusar jo momen promanti prak news along si kipiti sa KMG MP election ahotke Kukurajhar ST Parliamentary Constituency Pavedensi Lokhimpur Constituency si Selampon poputi sa tela paso ठीक थे वीडियो तो ठीक लगे buru to injulo ke kisum lo la tu tela sola ma gewen pulo ke kupi posi kisum lo la theke labang so Hindu ka che tok na pulo kali masa ala tu ta che tok dun da dikile bo do ke to Hindu do ke te Hindu bujit komanda te nongwe bangke apor nang lihin pen aku puthilang na kolom la Karbia aning ke kroy Karbia long is west lasi itu Karbi tum Karbi ka phejo laso Karbia aning ke kroy tum an ke hong hari pa men pensi men irsi laso donang po kita hong hari po bang den ne liya thai di ala is on a problem la da hello hong hari pu ge sanskrit alam ge mati nili ka mat han te Karbiat adhormo pulate adhormo amen ta Karbia alam thi pe nahi Karbi adhormo poma sanskrit punya pulate laga bide de pudam ma sanu mane hong hai mane arnam pen hong hai ken a hel so masi hong hari pusi pudam itu kali hong hai pulata hel puta संस्कृत अलग ले लो लता लवनी तो मत हाउ ले ला सलाम ला से हाला किताब नहीं तुम के सलाम हो दी ला सी कार्बी नेम बनी तुम टॉप दे कार्बी बोले ते कार्बी लो नेम बता कार्बी हब दो लो कार्बी अलम थे लो ला सी कार्बी नेम बनी तुम ला सी टॉप दे नीम बता टॉप में है नीम बसे ता टॉप में ता नीम बोले ते हाला नियम पु पेन पे पिने ये ची दुन कोई ना ला बोले amasini itu name ki et babang la hai hade athe mahala religious puta name ki et babhansi religion ni tumba ke sa mane majority laso sigilang dam le hai kabel long is where ni tum dam e lo lasi hong hari pamen lang ir tipena tipena kuya chok la ta nelida opos pe mothe bang akapre humna opos dun na ko ba pinawe ke apota dolo nasi pinawe bangke letum lan be letum ton koma apota dolo nasi alam tu mana churolo nasi pini pen bangke isi kadoi da ning cibi ke nang soblo ke bang jia por itum ta ke chirok tok ning nasi tu masa pen penang kosom si ahum tum kiwirma hala solam le tuman clear pen tu manang kan lo
kosan ini delimitation akam na claimer lo lata ali tum klardak pen tum sana pachini pon lo tasira bangso tok shona ngalang ngom tum ala phanta na tum un an ke ra lo ke ponji afana tum ta pachini poningoy nini tum kalilo na tum ta la bangso ar pudolo ke claim dia bangke tasi kado ko eta la bangso kachisong kachira ko ke na tum ta jakong hanang piduna kenang solo si pinang we tum sar han lana porpen rat han lana tham dayalo li pana churulo label polang li to biasang ho hanstame pini tumalong rara fan pini labang solam klardak pen kapachini alam ke than pon thekwala hana churulo la si pinang we ke lan sini tum rebi cheglo ajo kami kardom